Dobar dan, dragi slušatelji. Ostanite obavezno s nama jer se u ovoj emisiji prisjećamo petka 11. prosinca kada je Luka Niđetić posjetio našu školu koja se uključila u Podravkin projekt Zdravi odmor. Luka Niđetić promotor je projekta čiji je cilj poboljšati prehranu osnovnoškolaca. Luka nam je otkrio da zdrava hrana nije samo povrće i voće, već to mogu biti i pizza, sladoled i drugo ako je pripremljeno na zdrav način. Šta to sad znači da zdravo? Jedno ne pričamo da ćete vi na tom tanjuru dobiti komad sirove ribe i pol kuhane brokula, točno gramažu i 3 sjemenke gore i da to morate jesti. Mislim, mi pričamo o raznolikoj hrani. To je poanta. Šta na kraju krajeva znači zdrava hrana? Postoji pizza koja je zdrava, postoji kolač koji je zdrav, postoji sendvič koji je zdrav, postoji burger koji je zdrav. Tako da to je vrlo široki dijapazon te zdrave od navodnike hrane. A mi se ne fokusiramo tu konkretno na zdravo. Zdravo znači raznoliko, uključuje jedno drugo. O zdravoj hrani se treba pričati, treba se zdravo jesti, treba se raznoliko jesti. Zdrava hrana, kažem, ponavljam, je vrlo široki pojam, vrlo široki pojam. Možete pogledati ta neka videa na Podravkinom sajtu, te recepte koje ja spravljam, pa ćete vidjeti koliko zapravo je zdrava hrana široka i koliko je zapravo jednostavno. Te sve recepte možete maltene vi svi kući sami skuhati u 15 minuta. Eto, hvala. Pred učenicima je održana i debata. U debati su sudjelovale afirmacijska i negacijska grupa koje su raspravljale treba li zdravi jelovnik biti zastupljen i u školskoj prehrani. Sva su se djeca većinom složila sa afirmacijskom grupom i njihovom tvrdnjom da je u školi potrebna zdrava prehrana jer se tako razvijaju zdrave prehrambene navike. Luka nam je pripremio iznenađenje tako što nam je skuhao tjesteninu s filetinom i povrćem. Kao šećer na kraju, poslušajte naš razgovor koji smo snimili s Lukom. Obavezno nas slušajte jer nam je Luka bio posebno zabavan i duhovit sugovornik. Aha, mi već snimamo, dobro. Da ne govorim gluposti. Molim vas, budite blagi prema meni. Volite li više pjevati, kuhati ili plesati? Pjevati. Proljeće je, a u meni nemir. Od sreće bi zagrlio svemir. Proljeće je i miriše trava. Srce kaže ti si ona prava. Za mene, za mene. I što vas je navelo da počnete svoju kulinarsku karijeru? Pa zapravo kako sam se doselio u Zagreb iz Splita i počeo sam živjeti sam, onda bilo je nekako logično da se ne hranim stalno van po pekarama, da nešto skuham sebi doma. A hvala Bogu, majka je prenijela kuharsku ljubav na mene, tako da mi nije bio problem kuhat. I počeo sam kuhat, znači s nekakvih 19 godina. Tako i evo do dan danas. A sad kuharska karijera, nije to, mislim, neka bog zna kakva karijera. To je jedna ljubav, jedan hobi koji, evo, upoznati ste i s njim danas. Od sreće bi zagrlio svemir. Proljeće je i miriše trava. Srce kaže ti si ona prava. Jeste li razmišljali kako možete spojiti kuhanje, pjevanje i ples? Možda u vašem restoranu Fun, Food and Wine? Pa mislim, može se to, mislim, sve to ide jedno uz drugo. Kad se dobro pojede, onda se popije fino i čaša vina, onda se i zapjeva, onda se na kraju i zapleše. Tako da usko je povezano. Mi i prakticiramo to u mom restoranu u Komiži. Volite li više tradicionalnu kuhinju ili ona nova jela? Pa volim podjednako jedno i drugo. Tradicionalno na to sam naviknut i ima neke hrane koju upražnjavam svakodnevno. A neka nova jela, volim isprobavati nove stvari, iz različitih svjetskih kultura, nekakve menije, volim jako, da. I ovo je jedno šaljivo pitanje. Ne želim šaljiva pitanja, izvinite. Ali moram. Šalim se. Volite li jesti čvape s lukom? Da. Luk ko začinje. Jako. A volite li jesti fast food? Da. A čujte nešto i o najdražim ribama.
Volite li jesti ribu? Da, Ako vam je Da. najdraža riba? da. Ako vam je najdraža riba? Šampjer. Tak se zovete, gospodine. Za Luku je najdraže nezdravo jelo. Ček, baklava? Mislim, nezdrava, mislim. Puna je šećera, a obožavam je. Da, uf. A za najdraže zdravo jelo Luka se nije mogao baš odmah odlučiti. Zdravo, a volim sve zdravo. Volim blitve, brokule, sjemenke, mrvice, ciklu, cijeđenu. Jedem svaki dan kuhanu hranu. Skoro svaki dan. Ako doma ne skuhan, onda ne naručim. Kuha li Luka za svoje ukućane i obitelji? Ne, oni ne vole ono što ja kuhan, mrze. Šalim se. Kuham. Pitali smo Luku ima li možda kakve kuharske uzore. Pa nema nekakve zapravo uzore kuharske. Mene kuharstvo me zabavlja u toj mjeri da ja kući idem, mozak mi je bye i samo se bavim taj trend. Sad neki kuharski uzori, da nešto čitam knjige, ne. Kuhinja me zabavlja, opušta me, vodi me u neki drugi svijet i to je to. Da, eto tako nekako. Sad malo o školi, djeci i najdražim predmetima. Koji vam je bio najdraži školski predmet? Najdraži školski predmet, nema tog predmeta, šalim se. Jako sam volio zemljopis i biologiju. Jeste li bili dobar đak? Da, Kako ste bili u školi? odlično. Želite li imati djecu? Da. Koja vam je vaša pjesma najdraža i najdraža pjesma općenito? Da, uvijek mi je zadnja najdraža. Ovo koju smo posljednju napravili, zato što je najsvježija. Nekako, pa onda, da. Ali ako moram izdvojiti jednu od starih pjesama, zove se U mislima. Mislima si mojim tako Općenito. Nemam jednu. Stvarno ne mogu izdvojiti jednu. Pokušali smo saznati tko su Luki najdraži pjevač i pjevačica. Čak smo i pogađali. Koja? Nisam sigurna, Ne, ja reci. mislim da je Elena Jurčević. Ne, nije. To mi je prijateljica. A najdraža pjevačica... Evo, zadnje vrijeme slušam puno Adele. A pjevač Michael Jackson. Lukin najdraži film je... Film mi je najdraži. Joj, stvarno ih ima puno, pa sad evo, sam zatvorio oči. Da se koncentriram. Vrtlog života, evo kaže moja menadžerica. A pazite sad ovo. Kako je Luka odgovorio na naše pitanje koja mu je najdraža kompjutorska igrica? Iznenadit ćete se. Ne igram, nikad u životu nisam igrao kompjutersku igricu, nikad ni jednu, ikad. Zašto? Uopće ne percipiram da to postoji. Znači, u mom svijetu igrica kao takva ne postoji. Ja to nikad nisam vidio. Sorry. Znači, jedno opet šaljivo pitanje, koliko imate tetovaža? Pa da, šaljivo jer ne znam odgovor. Ne znam, više ne brojim. 12, 13, idem u ponedjeljak staviti novu. nije potrošna. Poslušajmo što nam Luka kaže o svom iskustvu u Zvijezdicama. Prekrasno iskustvo, predivno iskustvo, stvarno smo se susreli sa toliko puno mladih, talentiranih djevojaka i dječaka. Prekrasno, evo sad ponovo krećemo snimati drugu sezonu, tako da se jako veselim tome. Kako ste imali mišljenje dok je Mija pobjedila? Da, to je bilo, odluka je bila jednoglasna cijelog žirija, jer nekako se po nama svima se izdvojila od ostalih, uvelike se izdvojila od ostalih. Bilo je stvarno jako talentirane djece, ali ona je bila iznad prosjeka tamo tadašnje. Kaži da si mene čekala. Prava ljubav nije potrošna. A kako se uopće dobiva inspiracija za stvaranje pjesama? Pa tak, svugdje, ljudi, najčešće su ljudi inspiracija. Ljudi su mi inspiracija za sve. Ti, na primjer.
Kako ste se osjećali kada ste pobjedili na Plesu sa zvijezdama? Fantastično. To je bilo jedno jako lijepo iskustvo i stvarno smo se puno namučili, radili smo svakodnevno po 3 sata, vježbali, tako da ta pobjeda je stvarno bila slatka. Kaj si ti to gledala? Što si ti rodila tada? Da. Jeste li uživali u snimanju spota za Pleši sa mnom? Da, jako. Zapravo svaki spot je uživanci. Ja jako volim snimati spot. Imam pjevača koji ne vole snimati spotove jer im je to tlaka. Baš ne vole. A ja spadam u onu skupinu koja obožava se snimati spotove. I to traje cijeli dan, nekad i 2 dana. Uvijek su neke anegdote, uvijek je nešto zanimljivo, uvijek ili prehladno ili prevruće, uvijek nešto nije kako treba i onda je to inspirativno da šta bolje napravimo, da šta bolji konačan proizvod bude. Radite li na kojoj nove pjesmi ili albumu? Radim na novoj pjesmi koja bi trebala izići prije proljeća malo. Jako je dobra, moram priznati. Jako je dobra, svidit će vam se, nećete prestati pjevati, samo tako da znate. Ne radi se o ničemu, još ne smijem ništa reći, sorry. Tajna, brza i plesna. Naravno, na kraju smo tražili autograme i selfije i tako je završilo naše druženje s Lukom. I još jedno pitanje. Još Može autogram? Nina, Lorena. Wow, sigurno je teško biti popularan. Misliš zbog ovoga? Gledam sunce iznad sebe